Насаат Кejи тартуулайт. Шейх Абдишүкүр Ажы Нарматов. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля ашрафил мурсалин сайидина Мухаммад ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Сумма бад, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу мусулман бир туугандарым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн хадисинде үмметіне мұсылмандарға қайырылып бұндай деді: «Икфулину бисеттин хисалин акфулу лакум бил жанна». Алты нәрсеге кепілдік бергіле, алты нәрсені атқаруға кепілдік бергіле, мен сілердің бейішке кіруіңерге кепілдік берем дейді. «Иза хаддас ахадукум фала якзиб». Бірінші, қачан сілердің біреуіңер сөйлеген кезде қалып айтпасын, жалған сөз сөйлемесін, шындықты сөйлесін. Тилекке қарсы бүгін үмметте ушундай елдер бар, жалған таппай қалған кезде шындықты сөйлегендер бар. Бирок намаз окуйт, ораза кармайт, хажға барат, зекет берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам алты нәрсеге кепілдік бергіле, бейішке кіруіңерге кепілдік берем дейді. Біріншісі, қачан сөйлесеңер шындықты сөйлегіле. Уайза уада фала юхлиф. Уада берсеңер, уадаңарда бекем тұрғыла дейді. Тилекке қарсы бүгін үммет бір жұмадан кейін қарызыңызды қайтарып берем деп, бір жылдан кейін де таппай қаласын. Уадада тұрады, уадасын атқарбайды. Үшіншісі, уаиза уътумира фала яхун. Қачан аға аманат қойса қиянат қылбасын. Аманатқа қиянат қылу. Бірдемені аманатты мойныңа алдың бы, аманатқа қиянат қылба. Аманат деген кезде бір ақшаны беріп қойып аманат емес. Сенің бала шақаң қыздарың мойныңдағы аманат. Аманатқа иман ислам тарбиясын бердің бе? Балаңдың чоңойып, бой өсіп, килограмм көйсі тарбия қылып отам деп ойлап ол. Сен бағып жатасың. Тарбия башқа нәрсе. Алланы үйреттің бе, пайғамбарды үйреттің бе? Динін үйреттің бе? Мекен, елін, жерін сүйуді үйреттің бе? Шындыққа бағыт бердің бе? Бұл аманат. Мекен аманат. Шарың, айлың аманат. Аллах Таала берген жаратылыш аманат. Аманатқа қиянат қылбастан көздің қарагідей сақтап жатабыз ба? Же душмандарға қойнында қотыр таштар барлығы шерик болып алып, мекенге башқа жерге қиянат қылып жатабыз ба? Аманатқа қиянат қылбасын. Ғадду абсаракум. Көзіңерді жұмғыла дейді арабша. Жұмғыла деген сөз емес. Көзіңді чочын аялдардан, чочын қыздардан алып қач, қарауа. Тилекке қарсы бүгін үммет қараған кезде рентгенден де қиын болып қарайды. Ва куффу айдиякум. Қолыңарды арамдан, башқадан сақтағыла. Біреуге ыза беруден сақтағыла. Бүгін тилекке қарсы үммет соцсеттерде отырып алып, қайманат аттарменен кіріп алып, әр нәрсені жазады. Чечим исламда дейді. Чечим исламда болса, ислам жөнінде бір нәрсе жаз. Чечим исламда деп ал, бір ғана сен ажекелердің, молдалардың критика қылуға емесін бе? Чечим исламда болса, бір чечиміңді айтпайсың бе? Исламда мұндай болыш керек деп. Алар үн шықпайды, алар әйтпейді мұнда. Біреуді критика қылуға ол. Қиын екенсің, атыңменен шық. Мысалы, Насаат Кejи менікі. Насаат медиа шуаға жынықы. Муфтият Кejи муфтияттықы. Сен кімсің? Айнарайын, егер исламның ғамы менен жашысаң, мұсылмандардың ғамы мен ойлансың, шық, атшық шығып, исламдағы бір чечімдерді айт. Ой, бір туғандар, мекендештер, мұндай болбойлы, мұндай бололы. Уахфазу фуружакум. Намыстуу жериңерди арамдан сактагыла. Зина кылбагыла. Шу алты нерсени аткарууга кепилдик берсеңер, бейишке кирүүңөргө пайгамбар кепилдик берет. Саллаллаху алейхи ва саллам. Урматтуу мусулман бир тууган, قال من ضمن لي ما بين لحييه ورجليه ضمنت له الجنة. Пайгамбар айтат, ким мага эки эрин менен же сакал менен муруттун арасын сактоого жана эки сандын арасын арамдан сактоого сөз берсе, кепилдик берсе, ал адамга бейишке кирүүсүнө мен кепилмин дейт пайгамбар. Эки эриндин же сакал менен муруттун арасы ал тилиң. Тилим бар деп тилдин сөөгү жок. Оңго бурасыңбы, солго бурасыңбы, гыйбат кыласың, нени айтсаң айта берет. Бирок тилиңди
32 тиш менен тосып койгон Аллах Таала. Жагыңды жап дейт. Мен кана юмину биллахи вал яумил ахир фалякул хайран ау ла ясмут. Ким Аллахтын барлыгына, бирлигине ишенсе, жакшы сөз сүйлөсүн, ау ла ясмут, же үнчүкпөй отурсун. Оозуңду жап деген ушул. Бүгүн тилекке каршы кээде эркектер аялдардан өтүп кетти. Отурган жерде тамак ашка салаттын ордуна гыйбат. Таттуудун ордуна ушак. Пайгамбар алейхиссалам кимде ким эки эриндин сакал менен муруттун арасын сактоого жана эки сандын арасын арамдан сактоого кепилдик берсе, бейишке кепилдик берем дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан Ибн Аббас айтат: "Арбаун мен асабахунна фақат утия хайрад дуния вал ахира." 4 нерсени кимге Аллах берген болсо, ал адамга бул дүйнөнүн да, акыреттин да бактылуулук, жакшылуулугу бардыгы берилиптир дейт. Эми карап көрүң, сизге эгер Аллах Таала 4 нерсени берген болсо, эки дүйнөнүн жакшылыгын Аллах сизге тартып алаттыр. Калбен шакиран, шүгүр кылган жүрөк. Аллахтын бергенине шүгүр кыласызбы? Көзүң көргөнүнө, тилиң сүйлөгөнүнө, дем киргенине, дем чыкканына, мусулман болуп жараганыңа шүгүр кыласыңбы? Шүгүр кылган жүрөгүң болсо. Валисанан закира. Аллахны зикир кылуучу тил, гыйбат кылуучу деген жок. Ушак айтуучу деген жок. Бирөөдүн артынан сүйлөгөн деген жок. Бирөөдү сөккөн тил деген жок. Ва лисанан закиран, Аллахны зикир кылуу. Субханаллах, алхамдулиллах, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах. Дайым бисмилlah, алхамдулиллах. Тилиңди зикир кылган тил берилген болсо, шүгүр кылган жүрөк берилген болсо. Ва баданан алал балаи сабира, Аллахнын сыноолоруна сабыр кылуучу дене берилген болсо. Кичине башым ооруп калсам, неге мен оорuyum, паланчы оорубайт. Аллах Тааланын сыноолоруна сабыр кылуучу дене берилген болсо. 4-нчисин караң, Аллах Таала ва зауж, пайгамбар айтты: "Ва заужатан ла табгихи хубан фи нафси ва малиха." Жана Аллах Таала бир жар берген болсо, ал дүние ишинде, акырет ишинде сага жардам берип, намысын сактаган аялың болсо. Намазыңызды окуп алың, бамдатка туруң, тахажжудка турдуңузбу, ооз бектесизби, акырет ишине жардам берген жарыңыз болсо, неле мечитте жүрөсүн, элдин эри үйдө эле го, сен каттаганың мечит. Жок, мечитиңизге барың, кийимиңизди алмаштырып коюн, тазалап коюн, жайнамаз салып коюн. Эгер акырет ишинде, дүние ишинде сизге жөлөк болгон жарыңыз болсо, шүгүр кылган тилиңиз болсо, сабыр кылган денеңиз болсо, Аллахны зикир кылган тилиңиз болсо, жанагындай жарыңыз болсо, эки дүйнөнүн бактылыгын Аллах сизге бериптир. Калби шакир аллази ла я'рифу зажр. Шүгүр кылган жүрөк деген нерсе наалыбайсың да. Эмнеге андай болдум? Ва лисан закир аллази ла я'рифу гыйба ва намима. Аллахны зикир кылуучу тил деген гыйбатты билбейт, кыйбатты билбейт, ушакты билбейт, тил дегенди билбейт, каргышты билбейт, наалатты билбейт, акаратты билбейт. Вал бадан алал балаи сабир. Аллахнын сыноолоруна сабыр кылган дене жана өзүнүн намысын, малы мүлкүңдү сактап, акырет дүние ишинде сизге жөлөк болгон жар. Урматтуу мусулман бир тууган, эгер биз коомдун оңолуусун кааласак, келгиле Абдулла ибн Мас'уд деген сахаба бизге бул хадисти пайгамбардан жеткизет. Кунна ма наби саллаллаху алейхи ва саллам шабабан. Пайгамбардын жанында биз жаштар элек дейт. Кимдер экен? Урматтуу жаштар. Пайгамбардын жанында жаш жигиттер элек дейт. Ла наджи шей'ан. Бизде тыйын тыпырыбыз, акчабыз бизде сөз жок. Факала лана саллаллаху алейхи ва саллам, пайгамбар биз жаштарга мынтип кайрыл: "Я ма'шара шабаб, ман истата минкум al-ba'ata falyatazawwaj." О жаштар, кимиң үйлөнүүгө кудуретиң болсо, финансовый жактан, физический жактан, моралдык жактан үйлөнүүгө кудуретиң болсо, falyatazawwaj, үйлөнсүн. Не дейт? Үйлөнсүн. Fa innahu үйлөнүү дейт. Aqaddu lil basar. Көзүңдү чочундардан тосот дейт. Башкаларга карай бербейсиң. Ва ахсан лил фарж, намысыңды сактайт. Уяттуу жериңди коргон болуп сактайт. Ва мен лам ястати, ким үйлөнүүгө кудурет жок, студент экен, квартирасы жок, башка эмне, фалиясум фа алейхи бис-савм, орозо кармасын, фа иннаху лаху вижа, орозо ал жаш жигиттин калканы дейт, күнөөдөн тосо турган. Орозо дегенде бир гана тамак аштан эмес, айтасың да, мен Аллах жолунда орозо кармадым.
Егер Аллах адал қылған нәрседен Аллах мені тыйып атса, емне үшін арамға қарашым керек? Аллах Таала адал қылған нәрседен Аллах мені тыйып атса, емне үшін арам нәрсені оқышым керек? Емне үшін арам нәрсені сөйлеп? Orozu имсак мұтлақ, өзіңді абсолюттық башқара білу деген сөз. Өзіңді қармай білу деген сөз. Урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах табарак ва таала кереметтүү Куранда Исра сүрөсүнүн 32 аятында мындай дейт: Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Ва ла тaqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ва ла taqrabu zina. Зинага жакында барбагыла. Зина кылбагыла деген жок. Зинага жакында багыла. Innahu kana fahisha. Бул өтө чоң күнөө. Ва sa'a sabila, эң жаман жол. Qo'mni eng жаман жолға чыгара турган eng жаман жол, eng чоң күнөө эмне экен? Зина экен. Ма мин занбин бa'да ширк азам индаллах мин нутфат вадаха ar-rajul fi rahimi la yahillu lah. Аллах Тааланын жалгыздыгына шерик кошкон күнөөдөн кийин, Аллага шерик кошуудан кийинки эң чоң күнөө кайсы бир эркек өзүнүн уруусун адал болбогон аялдын жатынына эгүүсү дейт. Құдай Таалаға ширк келтіруден кейін, жалғыз Аллах Таалаға шерик қошудан кейінгі ең чоң күнөө. Bir erkek өзүнүн уругун адал болбогон аялдын жатына төккөндүгү дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, бул хадис аяттарды өтө көп айттым. Дагы бир токтолом. Пайгамбар алейхиссалам ла язни зани хина язни ва хува муъмин. Зина кылган адам зина кылган кезде анын иманы болбойт. Иманы ажырап чыгып кетет дейт. Вала ясриqu as-sariq hina yasriqu wa huwa mu'min. Уру бирөөдүн малы мүлкүн урдаган кезде анын иманы болбойт. Иманы болсо урлук кылбайт эле. Иманы ажырап чыгып кетет дейт. Вала яшрабул хамра hina yashrabuhu wa huwa mu'min. Аракты ичкен адам ичкен кезинде анын иманы болбойт. Иманы ажырап чыгып турат. Иманы болсо ошо Аллах Таала тыйырсылган арамды ичпейт эле. Валакин абвабут тауба ма'руда. Бирок буларга да тооба эшиги ачык. Эсинин барында этегин жыйнап тооба кылса, Аллах Таала тообаларын кабыл кылат. Урматтуу мусулман бир тууганым, иза зана ахадукум хаража минху al-iman wa kana alayhi ka-dhilla. Качан бирөө зина кылса дейт, иманы чыгып көлөкө сыяктуу үстүндө турат, бул сыяктуу. Wa iza inqala'a raja'a ilayhi al-iman. Качан зинадан кайтса, тооба кылса, иманы кайтып. Хадис Абдушкурдун сөзү эмес. Мен қала Расул, пайғамбар айтты десем, сен маға қарсы сөйлейсің. Сен маға емес, сен пайғамбардың хадисіне ме қылып отырсың? Қиын болып комментария жазаттар. Қандай иман шығады екен? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның хадисін имам Тирмизи, имам Абу Дауд риуаят қылған сахih хадистарды, сен маға емес, сен пайғамбардың сөзіне қарсы шығып отпайсың. Айнанай, сен мындай ер жігіт болсаң, ғалым болсаң, өзіңше да бір сайт ашып елді шығар, шақыр, иманға, исламға шақыр. Сен критика үшін жаралғансың ба? Мен ишенем, ошол бизге кээде чубак ажыга же башка комментарий жазгандар арабча анна инна экөө тең алиф нун менен жазылат. Анна менен иннанын айырмасын билбейт. Куранды колуна берип койсоң тааныш тамгасын таппайт. Аны отуруп алып башкаларга сын айтат. Урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ибн Аббас, Аллах Таала Аббастан жана Абдулладан атасынан да Аббастан атасынан, Абдулла улудан да разы болсын. Кайсы бир коомдо зина менен риба, сүткордук менен зинакордук ачык айкын болуп калса, ал коом Алланын азабын өздөрүнө татыктуу кылып алды дейт. Алланын азабына татыктуу болгон коом дейт. Алланын азабы бизни чакырган коом дейт. Өздөрүнө Аллах Тааланын азабын адал кылган коом дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ибн Мас'уд радıyallahu anhu айзан ба'азам индаллах. Сахабалар келип пайгамбардан күнөөнү сурайт. Кайсы күнөө чоң күнөө дейт. Сактануу үчүн сурайт. Айзан ба'азам индаллах. Алланын астында эң улуу күнөөлөр кайсы деди? Эң чоң күнөөлөр. Ан таж'ала лиллахи ниддан ва хува халакак. Сени жараткан Аллага шерик кошууң эң чоң күнөө деди. Сени жоктон бар кылган, колуң жийиркене турган суудан жараткан Аллах Таалага шерик кошууң, Алладан сурабастан мазарга барганың, Алладан сурабастан даракат жиппайлап сыйынганың, башкаганың эң чоң күнөө. Сени жараткан Кудайга шерик кошуу. Андан кийин кайсы дедим дейт. Балаңды менин рызкым оокатым кем болуп калбасын, бага албай калам деп баланы өлтүрүү дейт. Бүгүнде биз даяр эмеспиз, аборт кылып атасыз. Ошо өлтүрүү болот ошо.
Körөлгөн баланын bir оозу бар, эки кулу, эки боту бар. Жаралдыбы? Рызкысы бар үчүн жаралды. Сен аны бакпайсың, рызкысын Аллах берет. Сен bir себепчисиң. Ар бир төрөлгөн анын бир эле оозу бар. Эки кулу, эки бот менен төрөлөт ал. Рызкысын өзү таап жейт. Хуаллази халакакум сумма разакум. Ал силерди жараттыбы? Сенин жаралганың рызкыңдын бар экенине далил. Рызкың болбосо бул дүйнөгө келбейт элең. Рызкың түгөнгөн күнү кетесиң. Сумма мындан кийин кайсы чоң күнөө дедим? Кала сумма ан тузани халилата жарик. Аллага шерик кошуу. Баланы өлтүрүүдөн кийинки дагы чоң күнөө дейт. Кошунанын аялы менен ойнош болгондук. Кошуна бир, алыскы туугандан жакындык кошуна дейт. Кошунанын акы 3 дейт. Кээ бир кошуна бар экен 3 акы бар. Тууганың мусулман кошуна. Тууганчылык акы бар, мусулманчылык акы бар, кошуналык акы бар. Бир кошуна бар, 2 акы бар. Мусулманчылыгы бар, кошуналыгы бар. Бир кошуна бар, бир укугу бар сенин мойнуңда милдет. Ал кошуна башка дини. Кошуналык укугу бар, башка дин болсо да. Кошунанын досуңдун аялы менен ойнош болгондук. Урматтуу мусулман бир тууган. Коом оңолмокпу? Эгер бизде казинолор ачык болсо, аракканалар, кумарканалар, эс алуучу суткалык жерлер ачык болсо, кечеги күндүз ачык айкын бар алкаштар башкалар кыйын болуп атса, уурларды зинакорлор, паракорлор, наркомандар ачык айкын жүрсө, аларга биз колдоп атсак, качан биздин коому оңолот? Эгер үйүбүздө шайтан алейхилана кирип алган болсо, 24 саат ар түрдүү сайттар болсо, массалык маалымат каражаттарынын %90% бузукулукка үндөп атса, жылаңачты көрсөтүп атса, башканы көрсөтүп атса, жаштарды азгырып атса, керек болсо мультфильмдер да башка динге үгүттөгөн эме. Өзүбүздүн баалуулук салт динибизди үгүт насаат кылбаса, качан оңолобуз? Айша энебиз айтты. Култу я Расулаллах, анухлик ва фина ас-салихун. Биздин арабызда жакшылар болсо, даватчылар болсо, алымдар болсо, ошондо да Кудайдын азабы келеби деди. Ооба, коомуңарда даватчылар, үгүт насаатчылар, жакшылар болуп туруп деле, хабас көбөйгөн кезде коомго азап келет деди. Хабас не деди? Зина деди. Никесиз карым катнаш. Көчөдө жарымжылаңач мына жас келди, эртең жарышат мусулмандын кыздары. Тасбih tahlil айтууда эмес, кайрымдуулук кылууда эмес, илим билимде эмес, элге жерге кызмат кылууда эмес. Ким көбүрөөк жерин ачат? Ким көбүрөөк жерин башкаларга көрсөтөт? Ким көбүрөөк жаштарды азгырат? Качан кыргыздын кызы киндигин көрсөттү эле? Киндигин астындагы түгүн көрсөттү эле? Качан эркек майкачан чыгыштан уяласың? Биз төшөккө кийгенди, кыздарыбыз көчөгө кийип атат. Урматтуу мусулман бир тууган, качан коом оңолот? Коомдогу адамдардын жүрөгү көрө албастыкка, кызганууга, жек көрүүгө, паракорлукка толуп калган болсо, кимди бирөөдү кантип эптеп ушуну алдап кетсем, кантип ушунун бирдемесин жеп кетсем, канткенде ушуну тепселеп салсам, канткенде ушунун үстүнө чыгып кетсем, зина таркап кеткен коом кантип оңолсун? Az-zina yurisul faqr. Бүгүн кеде экономикалык башкалык кризис дейбиз, жашоо кыйын дейбиз. Пайгамбарга эгер ишенсек, пайгамбар айтат: "Az-zina yurisul faqr", зина кембагалдыктап келет дейт. Каатчылыктап келет дейт. Кургакчылыктап келет дейт. Оор жашоонап келет дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, Аллах Таала инсандын денесине ушундай аскерлерди жаратып койгон. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. Алланын аскерлерин Алладан башка эч ким билбейт. Денеңе келген микробтор, вирустарга каршы канчалаган иммунитеттик эмелер бар, аскерлер бар. Аллах Таала аны жараткан. Сен билбейсиң. Бирок урматтуу мусулман, биз көрбөгөн ошо микро жанагы Аллах Таала берген иммунитеттеги биздеги күчтөр, бирок зина болгон кезде ошол аскерлердин да күчү жетпейт. Замандын
чумасы дейді. Замандың оорусу бұл бүгінгі күнде не? Спид оорусу болып атады. Миңдеген адамдар қорқып атады, маған жұғып албасын деп. Миллиондаған адамдар жұқтырып алған. Миллиондаған адамдар ушунун вирусын көтеріп жүреді. Мұның себебі не? Мұның бардық себебі açık ayıkın, batçavazlar, geyler kıyım balıp okuğum dep çıkkan kezde oladı. Allah Teala özü insanın fitratını jaratkan. Fitrat деген Allah Teala senin tabiatında jaratkan nerse. Ayvan jirkene turgan nerseni adam jasap atadi. Erkekке erkek үйленеді деп. Sen қандай адамсың sen? Ayvan жасабаған нәрсеге үндесең. Adamdық bir қасиетің жоқ bu. Allah Teala жаратқан табиаттан шығып кету. Allah'ın өкімінен шығу. Батыштың артасына чұрқап атасы еркіндік деп. Урматтуу мұсылман бір туған. Батышта ушул мен айтқан оорулар айға жетті. Айда жашоо боло экен деп өздөрүнүн ар түрдүү изилдөөлөрүн жүргүзүп атат. Бирок айга жеткен батыш болсун, Америкаң болсун, бүгүн спидтин ооруна дартына дава таппай жатат. Урматтуу мусулман бир туган. Алардын эң илимге, билимге жетишкен менен эң көп таркаган оору ошолордо. Керек болсо наристелер да ушул вирус менен төрөлүп атат. Alamdagi darıgerler, kıyınlar, danışmanlar bul oorudun aldığında aciz, kolun düşürüp, bağınıp eş nerse kılarını bilbey jatat. Emne kılarını bilbey. Bul oorudun tarqosu emne sebep oldu? Zinanın tarqosu. Nikesiz aram karım katnaştan. Erkeke erkek, ayalga ayal üylönüsün. Lut kavmi jasagan lıvat. Батчаваз дейді. Қырғызша өте жаман сөз бұл. Мұндайды қырғыз елден шығарып қойған. Қыз берген емес, келін алған емес. Бүгін мұсылман 80-90% мұсылман бізде көкірегі розы ұрсақ, біздегі бұл қиынымызда өзінше көчеге шығып атады. Ошолордун ата-енесінде намысы жоқ бұл. Уруында намысы жоқ бұл. Урматтуу мұсылман бір туған. 50 milyondan köyrek adam bugün şu spitmenle oru otat. Жылына 16, 17, 18 milyon adam uşun ölü otat. Milyon. 3 Kırgızstan ölü otat жылына. Milyon doğan baldar jetim kalıp otat. Milyon doğan adamlar uşul orudan korku otat. Kaçan payda oldu? Biz batıştı duray, bizim özümüzün bağlılığımız var. Özümüzün salt dinimiz var. Ürp adatımız var. Sen oylagan batışta kerek bolsa lesbiyankaların özünce kulüptары, geylerдің kulüptары, lesbiyankadan ayalga ayal üylöngen. Mama номер 1, номер 2 деген. Erkeklerдің özünce koğumdoru, birikmeleri köçelerde plakat menen çıkıp attı. Men намыс қылам, урматтуу мусулман бир туган. Биз мусулман коомунда да ушул пайда болду. Мусулманчылыкты мындай четке койгондо кыргыздын үрп ада салтында да жок эле. Эгер динди билбесек демекчимин. Көчөлөрдө, чоң көчөлөрдө плакаттарын көтөрүп, укугун коргойт. Эмне дейт? Эркекке эркек үйлөнсө, аялга аял үйлөнсө, эркиндик берилиш керек. Açık ayıkın üylönүүгө ruhsat beriliş керек. Biz erkinmiz deydi. Bizdi jön koygula, kalagандай жашайлы, каалаган менен жашайлы. Erkek менен ayal менен deydi. Bul erkindik. Hadi hürriyetul fusuk. Dinsizlik, adamgerçiliksiz, ayvandık erkindik. Hukuk erkindik emes bul. La hürriyetul hukuk, bel hürriyetul fusuk. Fasıktardın, dini tayqılardın erkindigi bu. İmandıların erkindigi emes. Eğer Rabbim Allah, Peygamberim Muhammed, dinim İslam dep, kanında musulmanın kanı bolsa, sen bunday nerseni kolda koysun. Buna namus kılışın gerek.
Эркиндик деген каалаган нерсени аткаруу эмес. Каалагандай жашап, каалаганыңды кылуу эмес. Эркиндик деген нерсе мойнуңдагы милдетти аткарып, важип милдетти билүү. Ошолорду так аткаруу. Дүнүйө эмес, жаратылышта абсолюттук эркиндик жок, урматтуу мусулман бир тууган. Аллах Таала жаратылышты жаратканда да жаратылыштындай абсолюттук эркиндиги жок. Караң, асман менен жердин жаралышы. Күндүз менен кеченин жаралышы. Аллах кече менен күндүздү жаратты. Эмне үчүн күндүз караңгы болуп калбайт? Күн да өз огунда, ай да өз огунда жүрөт. Куллун фи фалакин ясбахун. Ар бири өз огунда гана сүзөт, жүрөт. Андай эркиндик эгер өз огунан чыккан кезде ал кыямат болот. Сен эркексиңби, эркектигиңди бил. Аялсыңбы? Аял болгон. Кыргыз катын дейт, жашын деген сөз бул. Чочундан катын деген сөз. Атыңды билбей калдыңбы? Анбия сүрөсү 30 аят. Асмандагы урматтуу мусулман бир тууганым, миңдеген учуп жаткан самолеттордун өз жолу бар. Эркиндик бул абада мен каалаган жолго түшөм дебейт. Жээги көрүнбөгөн океандагы сүзгөн кемелердин да өз жолу бар. Абсолюттук эркиндик жок. Ал жолдон чыккан кезде эмне болорун билесиң? Сен да жолуңдан чыкпа, эсиңдин барында этегиңди жыйна. Хуррия, эркиндик деген абсолюттук эркиндик айванда да жок. Кыргыз элим, кымыз ичебиз, бээ байлайбыз. Айгыр да өзүнүн үйүрүнө башканы кошобу? Сен бир айгырча болбой калдыңбы? Бир айгырча намысың жокпу? Бээ башкалардан келип төрөгөндө эмне кылат башка айгырдан болгондо? Төрөнгөн кулунун тиштеп өлтүрүп салат. Өзүнүн үйүрүнө башканы койбойт. Эмне үчүн биз кыйын болуп чучугун жейбиз, казы картасын жейбиз да айгырча болбой калдыкпы? Ошончо айванча намысыбыз калбадыбы? Бүгүн урматтуу мусулман бир тууган, 90% жогору мусулман жашайт. Мусулманбыз деген коомдо баччабаздардын, лесбиянкалардын, гейлердин укук талап чыгуусу өтө намыс кыла турган нерсе. Уят нерсе. Коомдо тарыхка кайралалы урматтуу мусулман бир тууган. Фаламма жаа амруна жаална алиха сафилаха. Лут коому, Лут пайгамбардын коому пайгамбардын чакырыгын уккан жок. Каалагандай жашайбыз деди. Эркектер менен кошулуп кетти. Аларга Алланын буйругу экен, фажаална алиха сафилаха. Жердин астын үстүн кылып салдык дейт. Жердин астын үстүн кылып салдык дейт. Ва амтарна алейха хижарatan min sijil al-mandud. Аларга дозоктон даярдалган отту жаадырдык. Мусавваматан инда раббик. Алланын алдында печаттары коюлган дейт. Бу паланчыга деп атыга Аллах Тааланын мөөрү басылган таштар жаады. Ва ма хия миназ-залимина бибаид. Лут коомуна келген азап залымдардан алыс эмес дейт. Аларга да жакын дейт. Бизге келбейт дебегин, бизден алыс дебегин. Худ сүрөсү 83 аят. Урматтуу мусулман бир тууган, кээ бирлер бизди каалашат. Батыштын артынан жүрөлү. Бизге абсолюттук эркиндик берилсин дейт. Жаштарыбызга, кыздарга, балдарга эркиндик бергиле дейт. Каалаганын аткарсын, каалагандай жашасын дейт. Бунун өзүнүн укугу бар дейт. Аллах Таала мусулман инсанына тарбия менен, адеп ахлак менен, иман менен өсүүсүн каалайт. Жаштыгыңды түрдүү вирустар менен булгаба. Урматтуу мусулман бир тууган, келгиле Аллага кайталы. Алла менен болгон мамилебизди оңдойлу. Затыбызда мусулман бололу, атыбызда эмес. Айюхал муъминун, о имандуулар, инна шайтана кана ва ла язал. Шайтан мурдада, азырда, дайыма бизди азгырууга аракет кылат. Адам баласын. Ва инна мин аъзам тариq лил-игва.
адам баласын азғырудың ең чоң шайтандың құралы аял заты менен азғырады. Аялды башкача кылып көрсөтөт. Аялга эркекти кооз кылып көрсөтөт. Ойгонгула эркектер. Алладан коркула. Аманат деген аялдарыңар, кыздарыңар мойнуңардагы аманат. Даюс болбогула. Кыздарыңа иман менен, инсаф менен, уят менен тарбия кылгыла. Эртең жас келген кезде каалагандай чыга бербесин. Ешектин этинен арзан болгон этин ар кимге тартуулабасын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва таракту бa'di fitnatan hi adar ala rijal min an-nisa. Muttafaqun alayhi. Имам Бухари, имам Муслим хадис риwayat кылган хадис. Менден кийин менин үммөтүмө калынган эң каттуу сыноо эркектерди азгыра турган бул аял дейт. Аялдын айласынан кутула албайсыңар дейт. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, чыныгы эркек, чыныгы эр жигиттин жүрөгүндө 4 аял болот. 4 аялды жүрөгүндө сактайт. Урматтуу мусулман бир тууган, ал биринчи энеси, экинчиси өзүнүн өмүр жолдошу, үчүнчүсү эже карындаштары, төртүнчүсү көзүнүн кареги болгон кыздары. Биринчи эрең ридоха мин ридаллах. Алланын разылыгы эненин разылыгында турат. Анын таманында бейиш турат. Биринчи кыз жүрөгүндө боло турган эне аял. Экинчиси пайгамбар осият кылган. Ким эди ал? Усикум бин ниса хайра. Менин аялдарга жакшы мамиледе болгон осиятымды кабыл алгыла дейт. Хайрукум хайрукум ли нисаикум. Силердин эң жакшыларыңар чочун аялдарга патхалим болуп пактап койгондор эмес, өзүнүн өмүр жолдошуна мамилеси жакшы болгондор дейт. Үчүнчү аял пайгамбар осият кылган. Ата энең өтсө сен анын төркүнүсүн. Машинеңе чыкса кабагыңа кар жаап сүйлөгүң келбей калат. Үйүңө келсе жээндериңе сүйүнбөйсүн. Ал сенден башка кимге барат? Үчүнчүсү эже карындашың сенин мойнуңдагы аманат. Эгер ата энең өтүп кетсе сен багасың, кийинтиресиң, турмушка бересиң. Көөсү жок болсо сен карайсың. Алланын алдында сен жооп бересиң. Керек болсо эртең мүрзөгө да сен коесуң. Башка чочундар кое албайт. Төртүнчүсү аны тарбия кылсаң, сени дозоктон тосо турган кыздарың болот. Ошолорго жакшылык кылгыла. Аялдарга жакшы мамиле бергиле, жакшы тарбия бергиле. Урматтуу мусулман бир тууган, кээ бирлер айтат, аялдардын укугун коргойсуз. Ооба, ислам дини аял затын укугун коргоп келген. Аял затын кадыр бартап келген. Аялды сыйлоо үчүн эне болсун, эже болсун, карындаш болсун, кызың болсун, өмүр жолдошуң болсун. Аял затын ислам динибиз кадыр бартады аял болгон кезде. Кызың болгон кезде. Эже карындашың болгон кезде. Өмүр жолдошуң болгон кезде. Бир жумурткадан кыр издеген койнунда котур ташы бар, жаман ойлобосун. Ажеке мин бар демнен айтып атат деп. Biz ayal zatın kadir barkın biz barktayız. Biz sıylayız. Belki biz alar menen biz. Aların hukukun korku bir günge çakırbayız. Biz jıl 12 her bir saat her bir sekund sayın sıylagıla dep çakırabız. Belki ayaldın hukukun saktoo üçün uşul hutbany kılıp jatam men. Ayaldardın hukukun korgoo üçün biz piketke çıksak bizge karşı süyledi dep oylobokun. Ayaldın hukukunu korgooga çakırap. Urmatlı Müslüman bir tuğanım. Abi Umame degen sahaba aytadi. Anne fata şabben atan Nabi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir jaş jigit paygambarın janına keldi. Elestet. Jaş jigit paygambarın janına keldi. Fakala ya Resulallah izzen li biz zina. Jana kelgen jigit o paygambar maga zina kılууга ruhsat ber dedi. Fa aqbalal qawm aleyhi fazajaruh. Bardıq adamlar paygambarın janındagı adamlar açuusu kelip, "Emne dep jatasың" dep bardığı аны tostu. Paygambardan kelip zinaga ruhsat surap jatat. Fadana minhu qariban. Paygambar jakın keldi. Fajalasa janına oturdu. Faqal. Paygambar janına oturgandan keyin nege ruhsat surap atasың dedi. Nikesiz zina kılууга dedi. Kalagan menen jatууга dedi. Paygambar atuhibbu li ummik. Sen eneң menen kalagan adamdardın jatууsun kalaysыңбы dedi. La vallahi.
Allah'a kasam içem yok, eneme hiç kimdi jolotpayım dedi. Kale وَلَنْ نَاسُ يُحِبُّونَ لِأُمُّهَاتِهِمْ Başka adamlar da özlerinin enesine bunu kalabaydı dedi. Peygamber etti kale اَتُحِبِّ لِبْنَتِكْ Kızыңды қалаған адамдар келіп, құмарын қандырусын қалайсың dedi. La vallahi Allah'a kasam içem, ağa жол бербеймін dedi. Ayalдар да қыздарына қалабайды dedi. Eje қарындашыңа қалайсың mı қалағанда? Жоқ, Allah'a kasam içem, ağa жол бербеймін dedi. Атаңның бір туғандарын апежеңе, енеңнің бір туғандарын қалайсың mı? Peygamber жоқ, ağa жол бербеймін dedi. Adamlar da қалабайды dedi. Кейін Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem баяғы жігіттің жүрі Allahümme tahhir qalbah. Allah'ım жүрегін тазалағын. Уағфир замбah, günahsını кешіргін. Ва хасsin farjah, намысын сақтағын деп пайғамбар дуа қылды. Жаңағы жігіт айтады, маған жашауымда ең жаман көрген нәрсе ушул эме болды. Зинадан жаманырақ нәрсе болған жоқ. Пайғамбар бір нәрсені дарылаған кезде қамырдан қылды суырғандай қылады эле. Елесе тұрматы мұсылман бір туған. Бұл келген жас жігіттің орнына сен өзіңді қой. Сен құмарыңды қандырам деген біреудің қарындаш емес пе? Біреудің қыз емес пе? Біреудің өмір жолдаш емес пе? Аллахум ақфир замба. Аллахым бұл ішті қылғандардың күнәсін кешіргін. Ва тахир қалба. Жүректерін тазалағын. Уахсин фаржа. Намысты жерлерін сақтағын. Мұндан кейін еш бұл ойды ойлаған да жоқмын дейді. Peygamber la tazal ümmeti bi hayrin ma lam yafsha fihim walad zina. Menin ümmetim жақсылықта бола береді дейді Peygamber. Menin ümmetim жақсылықта, игілікте бола береді. Ümmеттің арасында никесіз зинадан пайда болған балдар көбеймейінше дейді. Қачан үмметтің арасында никесіз зинадан пайда болғандар көбейген кезде үмметтің ахвалы жақсы болмайды. Файза фаша фихим walad zina. Қачан қоғамда үмметтің арасында никесіз төрелген балдар көбейсе, фаюшак ан яуммахумуллах азза ва жал бииқаб. Аллах қоғамды жалпы азапқа алусы жақындайды дейді. Фатир сүресі 6 аят. Инна шайтана лакум адуун адуа. Әлбетте шайтан сілердің дұшманыңар. Шайтанды дұшман тосқылай. Дұшман деп білгіле. İnnemâ yed'û hizbehu liyekûnû min ashâbis sa'îr. Şeytan özünün partiyaların, özünün tilekteşlerin, özünün fikirleşlerin dozoqa çakırat deydi. Şeytanga tilekteş bolbogun. Men bilbey çıgıp alıpпын, bilbepпін, anam bildim dedi. Sen андай ayaldın okuğun bilsen, үйіңді сыйлай білген, қадір бартай білген. Ақ сүтін берген енеңді сыйлай албасында көчеге шығып сыйлаған боласың. Аял затын Аллах табарығы ең жоғарғы құқықты берген, бірақ құқығын ұмытып қойған. Еркекті мал бақ деген, жерге іште деген, сварка қылған, темір менен іште, мал менен іште, жер менен іште. Аял затын ең жоғарғы құқығы сен адам тәрбие қыл деген. Адам тәрбие қыл деген. Ақ сүтіңді бер, Алла деп иман менен тәрбие қыл деген. Анан көчеге шығып алып мен өз құқығымды жетіп гендерлік теңдік дейсің. Фигурамды сақтадым дейсің. Маға карьера керек дейсің. Қайсы оқуға? Емчек берген балаң сені сыйлап алса. Өткен жұмада айттым. Ошондо қиын болып көчеге шығып баласын Европада башқада оқыған бала атасы өлген кезде воняйт деп атасының жанына келбейді екен. Ей, сен баласың, сулқи бер, біз жақсы жуал десе. Я не могу, он слишком воняет, пахнет дейді. Мана бала, четте оқытқан бала. Урматты мұсылман бір туған башқа құтбаларды айттым мен. Мен 2000 жылдары біреудің жаназасын оқыдым. Ене баланы оқытқан, 78-дегі ене қаза болған. Бала қиын, профессор намы бар. Жаназадан алдын, енеңнің қарызы болса, аласа бересе сусы, мен төлеймін деп айтқын, жаназа оқиын десем, молдеке, может, сами скажете дейді. Орысша сөйлейді маға. Мен айттым, ене, мен емізді бележе сені бе? Бұның баласы сен бі жемен бе? А можно на русском дейді. Мен ачуым келіп, ход на китайском шығып айт дедім. Не қиын боласың? Енеңді ақырғы сапарға ұзатар кезде қарызын аласасын, бересесін, мен төлеймін де. Мүрзеге бардық. Мен сыйлаған біреулер шақырдылар. Мен ал эшекті білсем барбайт елем мен.
Мен башка бир адамдын сый урматы үчүн бардым эле. Мүрзөгө барып, сен энесиң, сен махрамсың. Бу аялды башкалар кармаса болбойт. Сен өз колуң менен кой десем, я же им деньги платил дейт. Бая көр казгандарга, көркөөлөргө. Мен акча бергем, ошол койсун дейт. Башкалар койду энесин. Баягы адам сүрөтүндөгү айван мүрзөнүн жанында кайгырып, Аллахым энемдин күнөөсүн кечиргин, мүрзөсүн кенен кылгын деп дуаны билет дейсиз бал. Кайра тамеки тартат. Мен досуна айттым, мен чак, могон айтчы эшекти. Тамеки тартып бар, эме болуп турсун десем. Алла ачуу неме кылып атат дейт. Кайгысын басып атат дейт. Анда бир пачканы жеп алсын дедим, тезирээк басылат. Урматтуу мусулман бир тууган, күлкү, бирок ыйлай турган маселе дей. Энебиз ушундайбы? Кече аялдардын укугун коргон, эртең энесин ушинтип сыйлайт дейсиңби? Урматтуу мусулман бир тууган, жүрөктө өйгөн маселе көп. Өтө көп нерсени баарлашам дедим эле. Бирок убакыт ушул экен. Дагы бир канча жарымына да жеткен. Ажайып заманда жашап жатабыз. Ажайып. Бир жагына карап күлгүн келет, бир жагына ыйлагың келет. Ушул даражага жеттикпи? Келип бүгүн баччабаздар өзүнчө укук талап кылса, дагы кыйынмын деген, элди жерди сүйөм деген адамдар колдоп чыкса. Бул үгүт насаат кылган балким биз имамдардын да кемчилиги. Имамдын милдети амр маруф, туура жолго чакыргандык, акта караны кара деп айтуу. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ар бириң бир жерде жетекчисиң. Жетекчилик кылган жерге жооп бересиң. Ar-rajul ra'in fi baytihi wa mas'ulun an ra'iyati. Эркек үйүндө эркекпи? Үй билен башчысыбы? Үй билөгө жооп берет, кыздарына жооп берет. Аял үйдө эрдин таап келгенине, төрөгөн балдарына аял жооп берет. Айыл өкмөт жооп берет. Аким жооп берет. Губернатор жооп берет. Министр жооп берет. Журт башчы жооп берет. Ар бирибиздин жоопкерчилигибиз бар. Урматтуу мусулман бир тууган, aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Бул сөзүмдү айтып, өзүмдүн кемчилигиме, жамааттын кемчилигине, жаратканга жалбарып кечирим сураймын, истигфар айтып тобо кылгыла. Тобонун кабыл боло турган кезинде, жеринде сеңер, Аллаху магфир лана зунубана ва каффир анна сайyiatina ва таваффана мa'ал абрар bi rahmatika ya rahman rahim.